Ato nang ukba ning nilat-an atong baka kung pwede na ba butangan natog lamas, kay ato na nang ipanglunod ning mga lamas para mas mulami siya ba na mabutang daan ang lamas while nga gipalat-an pa siya taman. Og ato na ning ilunod po ning mais para masabay og lata ang mais sa iyang karne, para tamis-tamis pag atong sabaw ba pati kalami na ginighigop. Ito na pong pabukalan sa nig balik, takloban na tog balik para pagbukal balik na po tog lunod. Ito na ning ilunod ding mga dahon-dahon para mahumanta ni, para makakaon na tag laming bulalo na pong ukbag balik atong tanawon og pwede na ba na to final ni, kay pwede nang gutuma galaway na kadyo ko. Ito nang ilunod ning kuan ahos nga giprito daan para mo ni magdag lasa niya og humot. Sang karo-karawon kay para makita na tag mais og naluto na ba nig tarong ug wa pa ba na tog humok na ba, kay humok na pwede na ni fire na ni makakabahab na ta, kay kutas na kadyo libing gituman na atong kukaron na nig hinahinay. Samtang ato pang gikaro-karaw ato pang kuha tag hukaranan, kay ato na ning hukaron para maka kaunta. Okay na kadyo, mao na kadyo ni hukad na, kay ato ning parisa nig kulapo pang pahili sa beef bulalo. Parte still lang pagkalami ani ga naikulapo ayos kadyo bernes na to ron katilaw tag beef bulalo plus kulapo. Andiya karon pwede na ta mga on para i-plaster ning lamisan mga unta di arag lami kayong tulan no mo ni klarong bulalo pastil lang lami makapikot og mata sa kalami. Napay susawan nga perting kahang pastilan maka singot og makasipon ya kauntag mais ub-ub gyud damas mais ron perti yun tamis ka jug agi kuman atong ablihan ng kulapo ron, kay muna atong pangtulak di man mawag way pahilis. Majong Friday na tong tanan, goods kayo, perteng kalami labtik sa dila.